Ja jätkame järgmise rühmaga. We continue with group number 6. Ja palun aplausi meie kohtunikule härra Refet Hadžik Bosnia-Hertsegoviinast. Ja palun ringi Rhodesia Ridgeback, Dalmatia koer, Basset Hound ning Normandia Artesia Basset. Ja veel kord anname teada, et on leitud Berni Alpi karjakoer, kes asub punases Renaults. Omanik, palun pöörduge sinna. We have found Bernese mountain dog which is in the red Renault. Please, the owner go there directly. Ja 6. rühma tulemused. 4. koht, 4th place, Normandia Artesia Basset, koer numbriga 1297. 3. koht, 3rd place, Basset Hound numbriga 892. 2. koht, 2nd place, Rhodesia Ridgeback numbriga 1295. Ja 1. koht, Dalmatia koer numbriga 897.